Kuphumelela kwayo ke i-Expo 2020 kulo live laKangwane kuyabo kusho kona ukuthi ke emathuba emsebenzi ke atakwanza lapha ke eveni laKangwane kulandzela ukuthi live laKangwane litabe likhangisa khona ke edolobheni laseDubai kulo ke live le-United Emirates kusukela ke inyanga ya October kuya kuyo ke inyanga ya March ke eminyakeni wa 2022 lokho ikuvete namuhla ke indvuna nayitshengisa tona ke timphahla letihambako letya khona ke eveni lase-United Emirates kanti indvuna ithi letimphahla tawuhamba ke tiyawukhangiswa tiyenca ke kuleto leti-500 letehlukahlukene. Indvuna ivetile ukuthi emathuba soloke avulekile kulabo ke bosomabhizinisi labangathanda ukuthi nabo ke timphahla tabo tihambe tiyawukhangiswa kuyo ke Expo 2020 letemaja khona ke edolobheni laseDubai. Titawusuka ke tihambe ngemkhumbi tisuke eDurban tiyofika eDubai. Akusho ke ukuthi bekunene kuleti timpahla sesivele sesimele akuyo ngoba tikhona letinye lebonakele ukuthi nathi ngihamba ngalomkhumbi tingafika setincibilikile le nawubuka nje lamanye loluhlobo lemakhandlela emanti kanzi bawadzinga lamanti le kubonakele ukuthi ngoba kuyashisa ngenteka kutholakala ukuthi lawo manti asafika asangetulu kwe temperature lengathandwa abantu kanzi phela lesi yokhangisa ngato phindze siyothengisa letimpahla. Lokunye ke lokutawenteka ukuthi mhla ka-12 ngilalapho siyabe sikhombisa ilingithi lilanga le-culture nalapho siyabe sikhombisa emasiko ethu kokuthi leSwatini limenjani futhi lingemagabazi langakanani. Siyethemba ke ukuthi lonke leli bandla liyabe liyile lapho liyabe livele likhombisa ukuthi buSwati buyini. Lokhu kwentelwe onke lamafa ngilelo live liniketwa ilanga ukuthi wena emasiko akini ayaba kanje ngoba kuyatiwa ukuthi ngilelo live linemasiko akho sineke saniketwa lomhla ka-12. Lesikucela konke ukuthi kumabhizinisi lekutholakele ukuthi wona abesolo angakalethi kuletinto nanawo akathinzane naleli bandla. Kanti kuyathi ke mhla ka-12 kuyo ke inyanga ya October live laKangwane litabe seliyakhangisa ngemasiko ke elive laKangwane kuyo ke Expo 2020 khona ke edolobheni laseDubai. Etindzabeni temsakato iyeMaSwati channel ngingeri Carlos ngumathapha.